ria Kayole ni makigathikitwo macegera na ni thutha wao wikorwo magikuira kutungia mwana wa Ndudi kana bara ya Ndudi oginyanagia gukua kurerikana ati mwana uyu ni uria no muiritu na uria no miaka 2 aragikorirwo agitungio ngero ino thutha wake gwikorwo akiaga kuria mwana uyu aragikorirwo agikua riria arakihanyukagio thibitari-ini wa Mama Lucy thutha wake gugithamirio kuma thibitari munini uria aragikinyitio gwikorwo akiamukira urigitani wa na ihenya kurerikana ati kana nyina uria kana aciari aya na uria nyina tiwe mumuciari agikorirwo kana akioyana na ithe wa mwana uyu thutha wa nyina mumuciari gwikorwo agikua. Hihi niki kingituma muciari ahure mwana wake bara kiundutho nginyagia kumuraga? Aikari a itura ria Kayole 1 nimeyumiritie na gukumithia giko gia family imwe kuria muthuri na mutumia wake marahurire mwana wao wa miaka 2.5 na kumuraga. Nisikia ati tuko na kijana na mama wameua mtoto kwa broti nyingine iko hapa chini na kwetu. Ni undu wa kurega kureithio. Wamechapa mtoto juu ya kukosa kukula. Hiyo si vizuri. Tunataka wafungwe ndio isirudie tena. Ikaria ya matokoya nimithitie giko giki guku makihoya kihoto kia mwana uyu kioneke. Kwa majina naitwa Gladys Wamboi. Niko na uchungu kama mzazi. Mwanamke na mwanaume wanachapa mtoto wanaua. Tunataka justice ya huyu mtoto. Majina yangu naitwa Ruth Jerry. Nakaa Kayole 1. Na deraiga nasema kupiga mtoto mpaka umefika mahali ya kuua ni vibaya. Mtoto anachapwa kidogo, afanye discipline kidogo, lakini riu muthuri uyu na mutumia wake nimeikitio ngono ni maafitha borithi. Jana amepelekwa post pamoja na bibi yake. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Ng'endo wa Njugu. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa riboti